Reka nongere mbasuze kandi mbaye nikaze inshuti bakunzi ba Yosuwa TV, nizera ko mumeze neza mukomeje kugira ibihe byiza. Tubana mu makuru atandukanye by'umwihariko ariko tugaruke cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ihuriro AFC mu 23 ryatangaje ko rigiye kurekura abasirikare 230 ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryafatiye mu mujyi wa Goma mu mwaka ushize 2025, n'abandi benshi barimo abarwanyi bo muri Wazalendo. Byatangajwe n'umuyobozi mukuru w'iri huriro Colonel Nanga nyuma yo kuganira na komiseri w'umuryango umwe bw'uburayi ushinzwe gukemura amakimbirane n'ibikorwa by'ubutabazi Haji Al-Habib wasuye Goma kuwa 20 Gashyantare 2026. Colonel Nanga mu magambo ati dufite abana 41 bahoze muri FARDC na Wazalendo, ati twabafatiye Goma, uyu munsi twafashe icyemezo cyo kubarekura. Twabonye n'abagore babarirwa mu ijana b'abasirikare ba FARDC n'aba Wazalendo bafatiwe Rumangabo, nabo kandi tugiye kubarekura. Ikindi kandi hari abasirikare 230 ba FARDC bari kuvurirwa mu kigo cya gisirikare cya Katindo, nabo tugiye kubarekura mu rwego rwo kugaragaza ko dushaka amahoro, ntituri bagashoza ntambara. Muri Mata 2025 nabwo abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abapolisi 1359 bari barahungiye mu bigo by'ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bwa Loni MONUSCO mu nkengero za Goma, boherejwe Kinshasa nyuma y'ibiganiro byahuje komite mpuzamahanga ya Croix Rouge ndetse na AFC mu 23. Colonel Nanga yagaragaje ko AFC mu 23 ishyize imbere ibiganiro bya politiki kuko ari byo byazana amahoro, kandi ko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nitabyubahiriza igashaka gukomeza intambara iri huriro rizirwanaho nk'uko risanzwe ribigenza. Tukiri ku nkuru kandi zirebana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, reka tubabwire ko ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bushaka ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zajya zitoza ingabo zabwo zikaziha ibikoresho bya gisirikare kandi bikifatanya mu rwego rw'ubutasi bakagirana imikoranire yisumbuyeho kuruta uko byari bimeze. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yifuza ibingibi nk'ingurane y'amabuye y'agaciro yemereye abashoramari b'abanyamerika kugira ngo bayacukure ndetse banayatunganye hashingiwe ku masezerano y'ubufatanye ibihugu byombi byagiranye tariki ya 4 Ukuboza umwaka ushize w'2025. Ibiro ntaramakuru Reuters dukesha inkuru biherutse gutangaza ko tariki ya 5 Gashyantare ukwezi kwa 2 2026 Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahaye Amerika urutonde rw'ibirombe by'amabuye y'agaciro yihariye abanyamerika bashaka kugira ngo rusuzumwe. Amabuye y'agaciro abanyamerika bashaka kandi nayo bazifashisha mu gutunganya batiri z'imodoka zikoresha umuriro w'amashanyarazi, ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse n'ibikenerwa n'inganda za gisirikare. Kwa 20 Gashyantare nibwo ikinyamakuru Africa Intelligence cyatangaje ko inyuma y'amasezerano yo mu kwezi k'Ukuboza k'umwaka ushize 2025 hari n'indi ngingo y'ubufatanye mu rwego rw'umutekano ishobora gutuma Amerika iha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubufasha mu bya gisirikare. Ikinyamakuru kandi cyatangaje ko hari inyandiko yateguwe n'umujyanama wa Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu by'umutekano Desire Kashmire Belande Kolongele, yashyizweho umukono na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Therese Kayikwamba Wagner ndetse na mugenzi we muri Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio. Cyasobanuye kandi ko inyandiko ikiri ibanga igamije gutegura amasezerano y'ubufatanye bw'ibihugu byombi mu rwego rw'igisirikare, aho ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zizatozwa n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse zikaziha ibikoresho bya gisirikare abikanahanahana amakuru y'ubutasi hagati yabyo. Muri Mutarama 2026 itsinda ry'ingabo za Amerika zikorana na Afurika riyobowe na Colonel Michael Gashelu ryagiriye uruzinduko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo riganira n'ubuyobozi bukuru bw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku bufatanye bw'impande zombi mu guteza imbere amahoro n'umutekano. Amerika kandi isanzwe ifasha ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bijyanye n'imari n'amahugurwa y'imyuga, ikana polisi iki gihugu ibikoresho. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yifuza ko ubufasha bwarenga ubwo nyuma y'amasezerano yasinywe mu mwaka ushize 2025. Hanyuma duhindura ingingo dukomeze no mu yandi makuru kandi agezweho by'umwihariko tujye mu kinyamakuru Igihe banditse ko mu gihugu cy'Uburusiya havugwa ko Uburusiya bwa
bwaburijemo igitero cy'iterabwoba cyari cyateguwe ku munsi w'ingabo. Urwego rushinzwe ubutasi imbere mu Burusiya FSB rwatangaje ko rwaburijemo igitero cyari cyateguwe ko kizabwabwa n'ibyihebe ku munsi wizihirizwaho abarwaniye igihugu cy'u Burusiya. Ni igitero cyari kuzagabwa mu mujyi wa Stavropol uherereye mu majyepfo y'Uburusiya ku wa 23 Gashyantare, ubwo hazaba hizizwa umunsi uzwi nka Defenders of the Fatherland Day. Ni umunsi ukomeye mu Burusiya wo guha icyubahiro abakoreye igisirikare cy'u Burusiya washyizwe mu mwaka w'1922, ubu ukaba uzirikana abari mu ngabo ndetse n'abazibayemo. FSB yatangaje ko uwateguye iki gitero ari umuturage w'Uburusiya wakoranaga n'umuryango wo muri Ukraine wiswe w'iterabwoba. Bikekwa ko rero yakoreraga ku mabwiriza yabo muri Ukraine. Umuturage akaba yari yarateguye iki gitero kikazagabwa ahari abantu benshi bari kwishimira uyu munsi uzizizwa kuwa 23 Gashyantare. Byateganywaga ko azaturitsa inzu z'ubuyobozi muri Stavropol, ni urwibutso rwaho narwo akaruturitsa. Uyu kandi ukekwa akaba yarafashwe ahuzahuza ibiturika yagombaga kwifashisha ku munsi nyirizina wo guturitsa aba bantu. Yafashwe nabo mu nzego z'umutekano atangira kubarasaho, nabo bahita bamurasa ndetse ahita yitaba Imana. FSB yavuze ko nta muturage wakomerekeye muri uko kurasana kwabayeho. Dukomereze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ho Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko nta makuru ahambaye afite ku bivejuru bizwi nka aliens, gusa asa Minisiteri y'Ingabo n'ibindi bigo bireba kwitegura gushyira hanze inyandiko byaba bifite zibigarukaho. Ibi Trump yabitangaje ubwo binyuze mu butumwa yashyize ku rubuga rwe rwa Truth Social. Trump akaba yabanje kunenga Barack Obama nawe wayoboye Amerika uherutse gutangaza ko yemera ko aliens zibaho. Mu kiganiro Perezida Obama aherutse kugirana n'umunyamakuru Brian Tyler Cohen yabajijwe niba koko aliens zibaho, Obama mu gusubiza avuga ko zibaho ariko we atabashije kuzibona. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru muri Air Force One, Trump yavuze ko ibyo Obama yakoze ari ugushyira hanze amakuru y'ibanga ryo mu rwego rwo hejuru. Ati ntabwo akwiriye kubikora, yakoze amakosa akomeye. Abanyamakuru bakomeje babaza Trump niba we yemera ko aliens zibaho. Ati ntabwo nzi niba koko zibaho cyangwa se zitabaho. Nubwo yemeza ko nta makuru abifite, ariko Trump yavuze ko agiye gutangira inzira yo gusaba Minisiteri y'Intambara n'izindi nzego birebaho gushyira hanze inyandiko zaba zifite ku makuru ya aliens. Ku isi kandi hamaze igihe hari impaka ndende zijyanye n'ibivuga ko aliens benshi bemeza ko ari ibiremwa biba mu isanzure, rimwe na rimwe bishobora no gusura isi. Bivugwa ko bifite ubwenge n'ubushobozi burenze ku rubw'ikiremwa muntu. Nubwo kandi hari ababyemera batya, hari abandi bavuga ko kubaho kwa aliens ari ikinyoma gishingiye kuri filimi n'inkuru zo mu bitabo, ndetse zikaba zifashishwa nk'urwitwazo mu gusobanura ibirenze ubwenge bwa muntu. Mu bihe byashize kandi byakunze kuvugwa ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba zibitse aliens mu kigo cya gisirikare gikomeye cyitwa Area 51 cyangwa se Zone 51 mu rurimi rw'igifaransa. Hanyuma dukomereze kandi mu gihugu cya Tunisia, naho tugaruke kuri iyi nkuru ivuga ko muri iki gihugu umudepite yafunzwe azira amagambo yavuze agaruka kuri perezida w'iki gihugu. Ahmed Saidani wari umudepite mu nteko ishinga amategeko ya Tunisia yakatiwe gufunga amezi 8 kubera amagambo yibasira perezida w'iki gihugu Kais Saied yamuvuzeho. Uyu mugabo yakatiwe n'urukiko kwa 19 Gashyantare nyuma yo guhamwa icyaha cyo gutukana akoresheje imbuga nkoranyambaga atuka perezida w'igihugu. Mu ntangiriro z'uku kwezi nibwo Ahmed Saidani nyuma yo kwandika ku mbuga nkoranyambaga agaruka ku ruzinduko perezida Saied yagiriye mu duce twagizwe ingaruka n'imyuzure, yavuze ko perezida Saied ari umuyobozi w'ikirenga ushinzwe isuku n'isukura ndetse akaba n'uw'imiferege itwara amazi y'imvura. Saidani yahoze ari umwe mu bavuga rumwe na perezida Saied. Mu mezi make ashize nibwo yatangiye kumunenga ndetse no kumwibasira. Akaba yari yaratorewe kuba umudepite mu mwaka wa 2022, nibwo rero yatangiye kumunenga no kumwibasira ubwo yari yamaze gutorwa mu mwaka wa 2022. Hanyuma dusoreje kuri iyi nkuru ivuga ko ihuriro ry'inganda zikora imodoka muri Afurika y'Epfo NAMSA ryatangaje ko iki gihugu cyaciye agahigo ko kohereza umubare munini w'imodoka mu mahanga, dore ko hazamutseho hafi 6% mu mwaka ushize 2025.
raporo ya NAMSA igaragaza ko mu mwaka wa 2024 imodoka 391,128 zoherejwe mu mahanga ziyongereye zigera kuri 414,468 bingana na 5.9% mu mwaka wa 2025 ndetse zacurujwe mu bihugu 109. NAMSA yatangaje ko imisoro yashyizweho na Amerika ku bicuruzwa bya Afrika y'Epfo byoherezwa Washington yatumye abahigabanuka ry'imodoka zoherezwa muri Amerika ziva ku 25,554 zoherejwe mu 2024 zigera kuri 6,530. Icyakora ibyo ntibyaciye intege ubucuruzi bwa Afrika y'Epfo kuko umubare w'izoherejwe mu Burayi wavuye ku 295,762 ugera ku 332,695 mu mwaka wa 2025. Imibare kandi igaragaza ko ibihugu byo mu muryango umwe bw'Uburayi n'Ubwongereza byakiriye 80% by'imodoka zikorerwa muri Afrika y'Epfo. Nubwo hatatangajwe izoherejwe, Afrika y'Epfo ifite inganda nyinshi zikora imodoka ndetse zinakorera mu bindi bihugu nka BMW, Mercedes-Benz, Toyota, Ford, Volkswagen, Nissan ndetse na Isuzu. Inganda z'imodoka kandi zikoresha abagera ku 115 mu buryo buhoraho ndetse kandi aha muri Afrika y'Epfo hakaba hari n'abagera ku 500 bungukira muri erekane rw'iyi mirimo. Nshuti bakunzi bacu, ni nadusoreje, tubashimire cyane mwese twabanye muri aya makuru yaragezweho. Tubashishikaze gukanda subscribe, mukore subscribe hano kuri Yoswa TV, mukore like, share, comment, dukomeze kubana mu makuru atandukanye tubategurira. Mugire ibihe byiza.